vle fè video guys, paske mwen di nou sa, mwen malade goj, mwen pa fin bon. Like nou ka wè vwa an lot fason. Vwa an lot fason guys, so yeah. So sali guys, koman nou ye, mwen sote nou an form, so jote la mwen poton bel ti vlog pou nou. But malèrezman, se la ki vlog la komanse. Vlog komanse an de kay. Yes guys, so se la ki vlog la komanse. So an nou pale ansama avèk mwen. So yeah, mwen ka ye soti. Nou ka wè mwen gade bel. Mwen di nou sa, so yeah. So mwen sot fè souci mwen. Gade ki jan ba la gade. Mba kon fon nou guys, so mwen apese. So pi gane ou ri mwen. Mwen apese guys. Semen nan pou mwen fin fè interesant devan nou. So mwen nan klas dol de Steph lan. So yeah, so lot semen nan pou mwen dekap. Ou kon yon ba yo medan. Nou kon bagay yo. So yes guys. So jete la mwen pale nan mol lan. Mwen pale nan mol lan, mwen vreman fatige. So semen sa mwen fatige pil mwen travay sou travay. Se sa fè ke mwen pa poste video. So yeah, so pranti pase sa vek mwen guys. Mwen reme nou apil, ke mwen konen ke nou reme mwen apil tou. So se ti dada nou an, se ti dada nou an guys. So mwen reme nou apil tou guys. So yeah, jete la mwen pale nan mol lan. Mwen moutre nou kek store tou. So mwen kale achete kek pantalon pou mte kal travay tou, kolan yo. Mwen reme mette kolan apil guys. Mwen reme mette sa yo apil. So gen ti dan nan travay la ki mwen bi aveli. Li di mi Elda esko ka ale nan mol la ave. Mwen mdi ok, pa gen problem. So kom mte vle ale nan mol la tou, mpa vle ale pou kot mwen. So yeah, jete la nou pale nan mol la. Mwen moutre nou kek kote, ti bagay sa kote mwen pase. So mwen ka moutre nou kek ti bagay. So yeah, rete branche guys. So mwen vin yo YouTube haisyen, li pa fasil, li vreman diri. So li gen pil travay pou fè. So yeah, si tou sou al travay, epi tou al l'ekol ankon, YouTube lan se kon sin da dou son travay ke YouTube lan li pa fasil guys, li pa fasil. So mwen ap di YouTube espare mwen yo, so pa dekouraje guys, pa dekouraje, toujou pike pou pi devan. So toujou sonje pou ki sa ke ou te kreye chanel sa, se pou te ka grandi, so pou te ka avanse pou pi devan. So toujou motive tèt ou, toujou kwen nan tèt ou ki wap prive. So mwen reme nou apil guys. So nou pa ale. So yeah, mpa katan guys, mpa katan pou msoti de wap. Mwen moutre nou mol la, mwen moutre nou kek kote, ok? So rete branche, mwen reme nou apil. So gade tout vlog la, epi tou pataje video pou mwen guys. Ede mwen avanse, ede mwen grandi. Mwen reme nou apil. So nou ap batay guys pou nou rive avek 3000 abone. So ede mwen avanse guys, mwen reme nou apil. Pa pliye, invite fami, invite zami pou te ka fe sa pou mwen, epi tou pataje video mwen yo. So mwen love nou, ok? So yeah. I wanna sell bleu, bleu tigo lavé maintenant, blanc coton matelas dormi levé danser topi cana la do canana tomate zocro. Yes guys, so mwen pale nan entre nan mall lan kounya la. So an ale ansama avek mwen, ok? So sa se mwen men. Oops. Yes guys, sa se machine. So mwen de yo mwen nan mall la. So an ale yon ba, ok? So let's go guys. Sa se vali si gen la. Vraiment là ici sous. So ça c'est montre qui gagne là. Moi plus aimer couleur ça yo. Moi mes couleur ça yo en pile. So yep. Ça belle en pile hein. Pour j'ai fait ça encore fête Noël, but ici tu vois le Christmas quoi. Ici tu vois ça bon pour fête Christmas, so ka ba mon cadeau ou bien pour fête li. Moi mais ça. C'est ça vraiment belle. Let me see, $19. Mom, I'm coming. I want to buy a watch. Very nice. This lady, she's not done. Oh my.
Amazon. Ça c'est pas qui est dans store encore. So ça c'est Zano. L'autre bagay qui est dans store guys. Game bagay là, belle bagay. Okay. Guys, ça sont sandales qui est là. C'est là ça ba mais qui quitte là. Belle bagay qui est là guys. Tout ça aussi sandales pour vendre. Yes guys, gen yon sel la, so mwen vle achete sa. Vle achete bagay sa mwen te ka servi avele. So yep, so ma pran sa. Li ba van cher non? Soit $7 kon sa le van. Mkwe, mwen meton tag la, maybe $3 kon sa li van. So mwen ka pran sa. Epi mbe zon bagay kon sa. Yo ba van cher non, gen sel la guys. Okay, ça van. Ça c'est pour elle vendre $6 comme yo. Pas mal. Ma prend manger dans ça. Very smelly. Oh. Ma plaque est vraiment gâtée. This is very nice. I'm gonna get one. Ma prend. They get 12 ladan guys. They get 12 ladan. I think all are the same. Pas c'est tout même genre. Ça c'est l'autre bagage qui vient là, guys. Oh. Même chargé. Oh my goodness. I think it's all the same. Pas c'est tout même genre. I think so. Yes, guys. Tout ça c'est bagage qui vient là. So moi prends ça. Et puis tout moi prends ça encore dans store ça. So ça c'est boss qui est là besoin. Ça va $4 comme ça va. It's very nice. Ça c'est un crayon. Very nice this one. Ça c'est pareil ça qui est nice stuff there. Guys, I'm gonna acheter caméra. C'est ça qui m'a voulu. Ça c'est l'autre modèle qui est là. I don't know. You see, this one is very cheap. No good, this one. It's not good. Cheap 100 is no good. Only this one. I want this one. We're not store, guys. No one filming. That's up there.
sa se mwen men. Nou pale nan lot store koun ya. So mak moutre nou kek kote. So an nou ala ve mwen. Joja son lot bagay. Dokas, you don't see the shoes you want? You see Dokas? Dokas, that's the one maybe I need this one. Nike. Guys, mi vin achete tenis pou m travay. Sa yo. Gen bel bagay nan store sa. Yes, guys. So mwen later you said no? Yes, guys. So mwen yo ba fe part nan kamera yak part. So, yeah. So, on ale? Sa se ba ki gen nan store.